Ubamba yini la? Ngani lo? Bamba. Yini lo? Bamba ukuthi wakubona kahle. Yini lo ngani? Lokho. Angithatha kahle bathi Bavele amadombolo. amadombola. Ukusho ukuthi lidombolo. Yebo mama. Yu! Etitolo sebafesi sebenta ngelidombolo. Bendela thina phela lesingakwadi ngani From Willis make. From Willis. Uyathi uLis uyasave. Thola kwathi ngisho ukubhaka alfeti guys. Akusimetha yokuhleka lele ukuthi angikwati ukubheka alfeti. Angibukisi ngichaza lokho senhlithe angikwati. Nami angikwati ukuthi lo ukuthi mina ngidlela etolo mara kumnanza ngathi msingo nje. Baba. Msingo. Lo mlungu yakudla lo. Mina ngathi ukuthi bilo ngibadla mara ngithi mina bangitestile nini bangibida for i-function banginika ngamadombolo asengidlela. Sengisho lo mlungu lohlala la kulendlu uyadla lokunani. Lo yeah. Ngime ngathi ngemlungu mina ngihlala khona la vele ngiyayithanda ngiyadla ngithanda kabi. Le doms. Lo munye lo kuhlala khona la nomlungu ngathi akadla lokho ucabanga ukuthi mina ngithenga into lokuma uFrancis vele lo mlungu uyashema. Ngajabula njani ngibe fancy njalo mlungu ya mara leli shem ngiyolidla namuhla lo mlungu lo ubeka la qhamuke naloko akakhohle leli lodliwa ngimi lo namhla ngifuna ahlale ngedla nyalo ngo1 udla nayini le lokho kudla noma kodwana noma njani nje noma nge-stew whatever levumako mara mina ngifuna ukudla lokhu nyalo la amadombolo manje cause angikwathi ngani kwenza amadombolo uyakwathi don't know into ngifuna utasifundisa ngikwathela mina just yes guys angikwathi kwenda alfethi nje lokuhlangana na flour angikwathi nokubhuca cause vele ngingilokule ngikokona mina ngifuna nedi kuthenga ngidle angisingitshelele ukuthi lo akwathi ukubhaka akwathi kupheka unjalo manje uma ke msathana ha amadombolo ha ngiyabonga